Nyonta ya kwenda kumenya ni bao ngavana Mutuma Ntwithingia korota kiriti bia a minista bawe neringitwe na arua nyuma ya ngavana ujo kunenkanira marietwe 10 kiri mbunge ya Meru. Muthuji wa siasa Kinoti Marete JR na atari kujukia Rwang'irwa Miunda nawe uria wari MC wa municipality Elias Murega kwe wa Rwang'irwa Nthuki Mbithi na Michetho. CPM Monica Kathono niwe minista wenka wa Kawira Mwangaza urite munyaka akiorotwa kugwatira Rwang'irwa Mbecha. Nawe mukaririgite wa ngwataniro ya mandagitari Dr. Dennis Mugambi akithaganwa murigo jogima urimi na ndethia Bonenkeri Janaro Katanguge na kyo kithomo kianenkirwa Dr. Esther Rukunga. Kanjo eje ya Mutuma Ntwithingia kethira igakurukwa ni mbunge ikethirwa na mawakili bairi. Marius Maranya akiorotwa kurungamira watho na uriti Ngugi bwa Mwingi, nawe wakili Baptista Kanyaru akithaganwa Ruji Rera na Jareja Tuthirukirite. Rwang'irwa biashara, utalii na iwanda ibonenkaniri njarene cha Reverend Karo Karea Kaberia, nayo barabara ugendi na mainya gwetikwa utaramune bwa David Bario. Kiagwetera nandi ni kuona kethira mbunge ya Meru igakurukiria ngavana Mutuma kanjo iji.